bi se vratio, spomenuo si Brazil. Ja znam kako sam jako navijač, ja sam tu imao te temperature, ti penali, hvataš se za glavu, gledaš, ne vjeruješ. Kako je tebi bilo gledati penale protiv Japana i onda ista stvar, 2-3 dana nakon protiv Brazila, di nam ovisi hoćemo ostati ili idemo doma. Kako si ti to proživljavao? Iskreno, pratio sam naravno svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji 2018. 2014. naravno 2020. Međutim, ti kad si u stožeru i ti kad živiš s tim ljudima, ja to nisam tako emotivno doživljavao kao ispred televizora. Iskreno. Dakle, sjediš uz teren, gledaš to i nekako vjeruješ da ćeš dobiti. Vjeruješ da će to biti to, nekako zapravo i igrači i svih tih 36 ili 40 ljudi koji su bili uz igrače, što liječnici, fizioterapeuti, ekonomi, kuhar, ljudi iz saveza. Dakle, svi smo nekako imali tu istu valnu duljinu po pitanju mindseta, a to je bio baš pobjednički mentalitet. Opet, jedan onako praktični primjer, to mi se isto onako urezalo u sjećanje, kada smo se vraćali sa prve utakmice, kada je bilo 0-0 protiv Maroka, ona popodnevna utakmica, i sjedio sam sa jednim fizioterapeutom, do fizioterapeuta u autobusu, vraćamo se prema našem hotelu i kaže fizio, prolazimo kraj Luzala, dakle stadiona gdje će se igrati polufinale i finale, i on meni kaže onako hladno, gle, tu ćemo ti mi biti na polufinalu. I gledam, čekaj, 0-0 protiv Maroka, još ima 6 utakmica do tamo, do tog nekog polufinala ili nekog magičnog finala. I zapravo to se tako dogodilo. I svi smo disali kao jedno i opet kažem, taj jedan pobjednički mentalitet, pobjednički mindset, mislim da je onako prije svega izbornik Dalić nekako uspio prebaciti na tu jednu skupinu igrača i zapravo svi onako dišu jednom razinom i istim ritmom.